Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mukomeze kugubwa neza cyane. Turi i Rubavu ku kiyaga cya Kivu ku mazi, tuje mu matransferi ari trend. Amatransferi ari trend, harayavugwa hari n'ayarangiye, ariko kuri inshuro nje kubabwira ku mugabo bita Kenisi Gakoza Nkuriza Charles Kenisi ni Radio TV1. Uyu mugabo amaze gutangaza ko ikipe ya Rayon Sports ngo ari agatsiko k'amabandi. Ibi abivuze gute? Abivuze nyuma yuko myugariro we wakiniraga ikipe ya Gasogi bamwita Bugingo Hakimu, uyu nguyu bivugwa ko yamaze gusinya mu ikipe ya Rayon Sports amasezerano y'imyaka 2. Kenisi aravuze ati guys, mwaramenyereye muri amabandi, umuntu uzamusinyisha je tuzageranayo, yewe niyo yakora imyitozo mu ikipe ya Rayon Sports tuzahangana. Ibi bije nyuma yuko ikipe ya Rayon Sports itwaye igikombe cy'amahoro, birumvikana ni igikombe cya 10 yagitwaye APR, igitego kimwe cya Ngendahimana Eric. Abakunzi ba Rayon Sports baraye imihanda na n'ubu abantu kabisa, umujyi wa Kigali inzira yose iva ihuye kugera i Kigali yumvishe umurindi w'abareyo. Rayon Sports rero yahise ifata icyemezo cyo gusinyisha uyu mukinnyi ukina mu mutima wa defense. Uyu nguyu rero akaba yaragifite amasezerano ya Kenisi. Kenisi avuga ko amasezerano y'umukinnyi azarangira mu kwa 12. Avuga ko Rayon Sports iramutse inamukoresheje imyitozo byonyine yamwumva. Urumva rero ni umugabo utari pana, avuga icyo yumva, ni umunyamafaranga. Ariko turibaza ati se Kenisi utamaze imyaka 7 mu mupira ni gute yahangana n'ikipe ya Rayon Sports? Indi transferi ziri muri Rayon Sports ni umusore bita Leandre Wiri Enana Osomba. Uyu musore uturuka muri Cameroon. Uyu musore nyuma yuko ikipe y'Amavubi inaniwe kumutanga $80,000 by'amadolari, aravugwa mu ikipe ya APR ko $80,000 by'amadolari ikipe ya APR ishobora kubitanga, ariko bamwe muri APR bakavuga ko $80,000 by'amadolari batabitanga, ahubwo bamubonera $50,000 by'idolari, barangiza bakamuhereza umushahara $2,500. Onana akavuga ati uzabaze bitabaye $60,000 n'ibihumbi 4 by'idolari ku kwezi. Urumva Onana arigurishije ibitego 16 muri shampiyona. Ntago ari umukinnyi wese washobora kubitsinda muri shampiyona, ariko umunyamakuru wo muri Tanzania aravuga ati ikipe ya Simba Sport Club wekundu wa Msimbazi bavuga ko bamaze deal yamaze kuba done $90,000 by'idolari ku musore Leandre Wiri Onana. Uyu nguyu rero ngo akabazerekeza mu ikipe ya Simba, siyo gusa yo muri Tanzania imushaka. Andi makuru mu kanya saa 4 azamutse nuko ikipe bita Singida Big Star ikinamo MK14 kifaru cya Munyarwanda Kagere Medi, iyi ngiyi nayo ivuga ati Onana ngwino tuguha amafaranga, ngwino wirire amafaranga hanga muri Katari, ibintu bimere neza cyane. Ese Onana kongera amasezerano muri Rayon byo ntabyo? Abareyo Onana mu myibagirwe, ariko turibaze se arajya muri APR cyangwa arajya muri Tanzania. Tanzania ni igihugu cyerekanye ko gifite amafaranga, kamwe niba ari igihugu cyo muri East Africa kigira amakipe birajya muri Confederation Cup, amakipe birajya muri Champions League. Urumva ko ari igihugu cy'ubukombe kabisa muri iyi football, umukinnyi wese yakifuza gukinamo. Si umukinnyi waba waraciye muri shampiyona y'u Rwanda wifuzwa n'amakipe yo muri Tanzania, bamwita Manzi Thierry. Uyu Manzi Thierry nawe aravugwa mu ikipe ya Simba Sport Club. Mutoza Robertinho yamutoje muri Rayon, aramubona n'umukinnyi babanye kenshi, n'umukinnyi baziranye. Aravuga ati rero guhagarara mwizamu imbere ya defense kabisa ya hariya muri Simba byaba ari ibintu byiza cyane. Kame Manzi Thierry umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi n'ubu yaramagawe. Urumva ko rero nawe yaba ari karite nziza gusohoka muri shampiyona y'u Rwanda akajya mu gihugu cya Tanzania muri shampiyona. Bavuga ko ari shampiyona y'amafaranga kandi birivugira kuko ni shampiyona ucuruza, ni shampiyona ikunzwe n'abatari bake muri East Africa kabisa. Ngibyo ibindi biri kuvuga nuko umukinnyi wari umaze igihe kinini bamwita Ndise Samuel yavuye mu ikipe ya Mukura aza mu ikipe ya Rayon, aba vice captain w'ikipe ya Rayon. Uyu mukinnyi amaze kwerekeza mu ikipe ya Polisi, imyaka 2 amaze guterekaho amasezerano. Ikipe ya Polisi abakunzi b'umupira w'amaguru bayita muri Katari, bayita ikipe y'amasaziro kuko umuntu wese kabisa ukeneye amafaranga Polisi
ntago muzagirana nayo ku kibazo cy'amafaranga. Ihembera ku gihe niba ari tariki 28 amafaranga uba wayabonye. Birumvikana rero polisi rwose umutoza bita Amashami Vincent wa Mateka amaze gukora icyo bita deal kabisa yo gusinyisha uyu mukinnyi amukuye mu ikipe ya Rayon Sport kabisa, bakaba bamwita Ndizeye Samuel. Ntabwo ari Ndizeye Samuel gusa ikipe ya polisi yaba ikoze deal, ahubwo nkubwira ko yamaze gukora deal n'umusore wifuzwaga w'ikipe ya Rayon Sport. Ni umusore ukinira ikipe y'igihugu Amavubi, akaba yakiniraga ikipe ya Kigali. Uyu musore bamwita Ntwari Fiacre, ni umuzamu mwiza pe, bijyanye na payi ikiganza afite, uburyo afata baro, bijyanye na tayi nyine y'abazamu. Uyu muzamu wari mwiza muri East Africa. Ikipe ya polisi, ibaze polisi idafite ikihanganira icya mbere, ntiyaje mu myanya 3 ya shampiyona ku rutonde kuri karasema, ntizajya muri Champions League, ntizajya muri Confederation Cup. Ariko sinzi ahantu kabisa icyemezo nk'iki ngiki cyo kumena amabanke kugira ngo basinyishe abakinnyi beza. Uyu mukinnyi yifuzwaga mu ikipe ya Ntwari Fiacre. Can you imagine aza kuramfrosa? Urabona Rayon yari ifite Amani, ifite Bonheur, ifite Adolphe, n'abazamu mu by'ukuri badakonvekaga mu ikipe rero. Bavugaga ati nibura babonye umuzamu w'umusinia uri trend Ntwari Fiacre byabasawa. Ariko aha ifaranga rikubise Haroro wa Pro, babwiza ukuri Rayon mufite miliyari n'ibyo kurekirita, ariko umukinnyi mwiza umuzamu mwiza ubu sisigaye nimwe. Ntwari Fiacre muramubuze, ese murajya muri Mukura yose bwato Nicolas y'umugande asigaranye umwaka wa Mukura. Skoro yabahaye miliyari yo kurekirita. Urumva rero ni ikindi, ni umuzamu mwiza nawe ku maseve kuki, urumva ko ni umuzamu nawe umeze neza Sebwato Nicolas. Transferi nshaka gusorezaho ikomeye cyane, umunyamahanga wa mbere mu ikipe ya ATI bamwita Arani. Uyu musore ni umusore w'umugande yifuzwa n'ikipe ya Vipers. Urumva ni umusore wakinnye imikino 28, ashobora gutsinda ibitego 13 by the way. Wumve ko ari rutayizamu. Umubonye kabisa ni wa wundi uvuga ngo afite impfundiko, arashyitse ibiro 80 gutyo kabisa. Imyitozo rabiza abagande ku bitoki byabo by'umunyige. Abaperi baravuga ngo uyu musore ashobora kudufasha. Bivuga ko bashaka kumutangaho ibihumbi 35 by'amadolari. Ikipe ya APR nayo iraza gusezerera abakinnyi kugira ngo yinjize intware 5 kabisa. Bavuga ko ari drone igomba kuzana izi mbunda z'imisada. Haravugamo abo muri Maghreb, abanya South Africa, bavuze ko bagiye kuzana umukinnyi uturutse muri Qatar. Urumva ko ikipe ya APR yababasha abakunzi bayo kenshi gashoboka, ifite amafaranga. Nibyo niki utinya ikipe yitegera indege ikajyana n'umutetsi gashyiramo inkwi, gashyiramo amagazi, ariko umusaruro nyine ukaba ndanze. Nguyo umwaka w'imikino indege ntigomba kuzima. Komeza udukurikire ku Kamena Mutwe TV, tukugezaho amakuru agiye atandukanye, ariko ubu turi mwigura n'igurisha. Turabakunda, share, subscribe ndetse na comment. Ciao, Gisenyi ku mazi.